Konačno se i to desilo. Nema više nedodirljivih. Ni sat vremena nakon što se pročula vest o aferi, ogroman broj ljudi okupio se da protestuje protiv najmoćnijeg čoveka u zemlji i samo dan kasnije premijer je podneo ostavku. Reč je naravno o Islandu. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a... Allt þú þetta félag? Konan mín seldi hlut í fjölskyldufyrirtækinu. Það fór í einhverja umsjón í bankanum og bankin setti eitthvað fyrirkomulag á því og úrvarð þetta fyrirtæki eða ég kann ekki einu svona á þetta allt saman, en allt gefið upp til skatts frá upphafi. Hvað eignir er í félag? Ég meina, þú byrðir ekki... Islandski premijer Sigmund nazovimo ga recimo Bjork, prva je žrtva afere Panama. Kakav danak neiskustvu i kakva sramota za profesiju premijera. Pa jel se ovako odgovara na nezgodna pitanja, gospodine Bjork? Tuc muc pred bićima koja bi trebalo da se tresu pred vama, takozvanim novinarima. Pa gde vam je, ja veću glupost u životu nisam čuo. Gde vam je, ovo je pokušaj rušenja ustavnog poretka Islanda. Gde vam je, ko uopšte plaća vašu anti-islandsku televiziju? Gde vam je, ne dam premijera, to jest sebe. I konačno, gde vam je argument svih argumenata? To nije moj potpis. To nije moja lična karta, to nije moja firma, to nije moja žena. U pitanju je falsifikat. E pa, bivši premijeru, gospodine Bjork, sad kad imate više slobodnog vremena, pogledajte kako se to radi kod nas, pa možda vam pomogne u nekom sljedećem mandatu. Dobrodošli u naš stalni segment Moja funkcija, moja pravila, u kome vrhunski majstori funkcionerskog zanata nude svoje recepte kako da se izvučete iz ljutog novinarskog sosa. Evo kako to radi gospodin Dušan Bajatović. Ne mislim kako radi ono s početka. Ma, pustite prilog. Agencija Outsider je postavila pitanje o trošenju novca građana. Pa i ja imam nekoliko pitanja. Pre nego što vam odgovorim, i mene isto zanima koliko košta obezbeđenje Brankice Stanković i zašto joj je dato. Koliko to košta građane Srbije? To je jedno pitanje, jer ja sam isto ugrožen. 1000 dilova sam nečijih porušio i možda sam im kriv što sam isključio gas. Prekinuću vas odmah. Vi nemate pravo da postavljate to pitanje. Pa kako ne? Pa pazite, Južni tok je... Nemate pravo. Pod jedan, Brankica Stanković je... Ja imam pravo da raspravljam sada. Ovo kad ste pomenuli, imam pravo. Brankica Stanković je tražila da je se ukine obezbeđenje na ličnu odgovornost pre godinu dana. Iz MUP-a Srbije nema odgovora. Kakva je to demagogija sramna? Ja samo pitam koliko to košta. Vidi, meni je veoma žao. Hvala vam. Ovako, ne, gospodin Bajatoviću, zbog ovog neprimerenog ponašanja vas kao direktora Srbijagasa napuštamo konferenciju. Hvala vam na odgovorima. Hvala i vama. Koje nismo dobili. I čekam odgovore. Izvolite. Molim vas, gospodin Bajatović primenjuje taktiku udari novinara njegovim oružjem pitanjem. I logično je da upravo on postavlja pitanje o trošenju državnog novca za obezbeđenje Brankice Stanković, jer ako se neko razume u državni novac i zna koliko ga je teško zaraditi, to je gospodin Bajatović. Koleginica iz Insajdera još je dobro i prošla. Šta da je uzeo da je gađa prvim što mu je pri ruci, recimo svojom platom? Ajde, promaši jednom, drugom, petom, ali pogodit će 7. 8. Ono teško, bre. Sljedeći takmičar dolazi nam iz Obrenovca. Moja funkcija, moja pravila, Miroslava Čučkovića. Izvolite. Završen događaj. Ne u događaju. Želim da vas pitam nešto. Ne dajem izjave. Čega ne želite? Pa ne dajem izjave. Davali ste loše izjave, zato neće da vam da izjavu. Davali ste loše izjave protiv države Srbije, institucije, gospodina Čučkovića, predstavnika opštine. Zato to tako jeste. Znači, apsolutno ste nepristojni. Mora da budete dostojni da bi vam dao izjavu. Pljuvali ste po državi Srbiji. Pa ne, evo, skloni mi se čoveče, skloni mi se sa kamerom, šta? I vi ne vidite nikakav problem u ovome kako razgovarate sa novinarima? Verujte mi da mogu duže da izdržim od vas. Znači, je li vaš posao da izdržavate duže ili da odgovarate javnosti na pitanja od javnog značaja?
Gospodine Čučković. Imamo sastanak ovaj čoveče, bre, kasnimo već blanko, trebali da budemo. Gospodin Čučković primenjuje kombinaciju različitih tehnika izbjegavanja odgovora na agresivna pitanja novinarke. Vidimo prvo jedan gandijevski pasivni otpor. Mogu da izdržim da ćutim više nego vi da pitate. Pošto ne uspeva da se odbrani od prave poplave pitanja novinarke, Čučković ne može da izdrži. U pomoć mu priskače i narod koji se tu spontano okupio. Ovaj ovde lik, da, dakle, narod komada 1, u ulozi Čučkovićevog, da kažemo, kriznog PR-a, koji daje odgovor na pitanje zašto Čučković ne daje odgovor na pitanje. I konačno, kako ni ovo nije urodilo plodom, tu je jedina preostala opcija pomoć prijatelja. Klasika. Ortak s kojim imaš dogovor da, ukoliko dejt krene po zlu, uleti sa pričom, izvinite što prekidam, hitan slučaj, znači pukla cev, poplava, kupatilo, moramo da krenemo odmah sad. Ipak, ni Čučković, ni Bajatović ne bi bili ovako dobri u izbjegavanju odgovora da nisu imali od koga da uče. Gospodine islandski bivši premijeru, gledajte i učite kako to radi jedan čovek. Da je bilo ko na bilo koji način, možda su njega štitili od nekoga, ali da ga je bilo ko na bilo koji način dirnuo, vi biste to već imali kao glavnu vest na vašoj televiziji već 10 puta, tako da sam siguran da je dobro i da ga niko pipnuo nije. Jer da jeste, vi biste plakate umeđu vremena odštampali da najavite emisije na vašoj televiziji. Postavila sam vam legitimna pitanja. A vi kao da nas etiketirate, kakvi sad plakati, kakvi nešto, lepo vas pitam, da znamo ne bismo vas... Nemojte da se ljutite, nisam vas etiketirao. Ja sam samo rekao da se bilo kome bilo šta desilo, da sam siguran da biste odštampali i plakate. Ako sam vas time uvredio, nisam ja govorio kao stranka da biste odštampali, nego kao televizija, da objasnite narodu kakav sam ja zločinac i zlikovac, šta sve radim protiv mirnih i dobrih građana. Da, izvinite, molim vas. Oprostite mi, ako sam to uradio, oprostite mi. Nije mi bila namere, vama se još jedan put se izvinjavam. Molim vas, oprostite ako sam vas na bilo koji način uvredio. Hvala vam što ste mi oprostili. Ovo je odbrambena taktika koju umeju da primene samo vrhunski majstori, takozvana pritajena uvreda, skriveno izvinjenje. Sensei Vučić. Ovu naprednu tehniku doveo je do savršenstva, pre svega, zahvaljujući svakodnevnim treninzima sa sparing partnerima iz različitih medija. Pošto ste rekli da je jedina sporna stvar kada je Šešelj u pitanju za vas njegova politika koja je nazadna, da li to znači da se vi zapravo na neki način ne odričete te politike 90-ih kada ste i sami bili uz Šešelja? Jesu vam to rekli ovi što su naredili kako pitanja se postavljaju? Molim? Ništa, izvinite, molim vas, šalim se. Ja sam krivo, prostite. Da, pa rekli su mi da se skupili, da su doneli šta treba pitaju. A imam i taj spisak. Kako se zove, inicijativa? Ma nema problema, za razliku od Pajtića ja odgovaram na sva pitanja. Možete sve što poželite da postavite. Evo, inicijativa nam je sve što poželite. A znači ima inicijativa, znači nije da nema, nego ipak ima. Nema veze sa mnom. Aha, nema, ali ipak ima. Dobro, ajde, samo napred. A inicijativa pita sledeće. Šta danas mislite o političkom projektu Velike Srbije? Da li se odričete politike koju ste vodili 90. godina? I da li se osjećate odgovornost za bilo koju žrtvu s obzirom na vaše izjave i postupke iz 90-ih? Eto, to je pitala inicijativa. Što se poslednje... Možete i moje ovo prvo pitanje. Da, evo zahvalan sam što ste potvrdili da sam bio u pravu, da su neki donosili pitanja za novinare. Dobro je da ste ih postavili. I u redu je kada nevladin sektor ima priliku da to postavi na slobodan način predsjedniku vlade koji želi na ta pitanja da odgovori za razliku od nekih koje mnogi ovde podržavaju, koji od svih pitanja pobegnu. Ako ste mislili da ste me uvredili, što se mene tiče, politika Velike Srbije nije politika budućnosti i to nije politika vlade Srbije, nije ni bila i to ste vi sve znali. I to su svi znali, nego vam je to tek onako. Ajde da kažemo, pa da biste posle mogli da kažete, ako se Vučić ne seti da odgovori, da kažete, ali Vučić nije precizno odgovorio. Savršena tehnika. Udarna snaga novinarskog pitanja neutralisana je parališućom etiketom Ko vam je dao to pitanje? A odmah potom sledi čuveno Shaolin izvinjenje iz hrama u Nemanjinoj. Sensei Vučić novinara šalje pravu redakciju, ne sa gorkim ukusom zbog nedobijenog odgovora, već naprotiv, sa slatkim osjećajem da mu se lično izvinio najmoćniji čovek u zemlji.
Pravda uvek pobeđuje.